Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tlisang gaufi le molao. Mo kgatisong ye, ke le tlisetsa tseta ya bobedi mo kganyeng yele ya tsamao ya nako ya go tlisa dikgang, prescription. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi eno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, re a go bua ka mo go teng extinctive prescription. Mo ke mo e leng gore motho o tshwanetse gore a tsise kgang leng ko kgotlatshekelo pele ga go te kgang eo e bodile. Mo jaaka ke buile go ka bonwa mo teng ga molao o bitswang Prescriptions Act. Mme mo molaong o go na le dintlha dingwe tse di harologaneng le dingwaga tse di harologaneng go lebile gore kgang ke e ntseng jang. Go na le dikgang tse di tshwanetseng go tsisiwa mo sebakeng sa ngwaga ga di sena go diragala. Ha o le kwa ntle ga ngwaga ong ga o kgone go tsisa kgang e ka gore ka ga molaong e tabe e bodile. Ke itse gore ka ga Setswaneng gate molato ga o bole. Mme ka ga molaong o kgona go bola go tswa gore dintlha tse di lebiwang ke tse di ntseng jang. Ntlha ya ntlha e beelwang ngwaga gore e bo e tsisitswe ko kgotlatshekelo ga e sena go diragala ke kgang ya go senya motho leina, defamation. Mme le lebelele kgatiso ya me e ke e dirileng ke bua ka gore motho o tshwanetse go supa eng gore a bontshe gore o sentswe leina. Sa bobedi se se tshwanetseng go tsisiwa mo ngwageng ke ga e le gore ke ha sekai motho o go rekiseditse sengwe, mme sengwe sa teng se senyegile go le gongwe yaanong o batla gore madi a lopilweng kana tlhwatlhwa e e kopilweng gore o duelele selo seo e hokodiwe. Gongwe nte re o rekile mogala wa letheka. Mogala wa letheka o rekisiwa 1,500 pula. Mme ha o dirisa o bona gore se kapa ditshwantsho sa mogala wa letheka ga se bereke sentle. Mme o batla go tswelela o dirisa mogala o kgona gore o bo o boela ko motho o go rekiseditseng o moraro se kapa ditshwantsho ga se bereke ka jalo ke kopa gore o hokotse tlhwatlhwa ye ke go e duetseng mogala wa letheka le ka madi a kana ka 500 pula. Ha gana o tabo o kgona go ikgogela ko kgotlatshekelo wa go kopa gone gore a go busetse 500 pula ka ntlha ya gore selo sengwe se neng o se bata mo se o se rekileng ga se bereke jaaka go ne go tile se ta bereke kana ga se bereke go thelele. Mme ha go ntse jalo ha o itemogela gore selo se ga se bereke jaaka ne se tshwanetse go bereka kana ga se bereke go thelele, go tsweng maitemogelo ao o na le nako ya ngwaga gore o bo o tsisitse kgang ya gago. Ha o sa tsise kgang go reela gore kgang ya gago ya bola. Mo gongwe mo go tshwanetseng go tsisiwa mo ngwageng ke ha e le gore o tsene mo tumalanong le mongwe. Mme ha o sena go tsena mo tumalanong le motho o bo o batla gore tumalano ye e sekegelwe ka ga thoko, batho ba busediwe ko ba neng ba le teng kana ka ga neng ba ntse ka teng ha pele ga tumalano e tsena. Mme ha o batla go nna yalo o kgona gore tumalano e sekegelwe ka ga thoko ka ntlha tse di harologaneng. Mo gongwe motho na a rile o kgona gore a ba a go rekisetsa dipudi ka mantswe a mangwe. Mme ha yaanong o sena go mo duela motho o a ba a simolola a ntsha dikgang dipudi di sule go rile ha go ntse jalo o kgona gore o bo ya ko go yena o morare ka gore ga wa mpha dipudi mpusetse madi a ha gana o bo ya kgotlatshekelo o re ke kopa gore tumalano ya rona e sekegelwe ka ga thoko mme a mpusetse madi a ke a duetseng re nne jaaka ne re ntse pele ga tumalano e o tsena mo go yone. Ha go ntse jalo o na le nako ya ngwaga o le mongwe hela gore o bo o tsisitse kgang ya gago ha o sena go nna le maitemogelo a.
mme maitemogelo a e ka tswa ga e le gore ne go tile motho o tshwanetse go ga dipodi malatsi a le 2 o sena go mo duela mme malatsi a 2 a sena go heta le letsatsi le la boraro yaanong nako e simolola go tsamaya mme le tla lemoga ka kgannye ya tumalano gore go na le nako e nngwe e telele e kgonang go lebelelwa ga go ta mo ditumalanong mme ke tla bua ka yone mo tsamaong ya kgatiso e. Tse dingwe dikgang di hiwa nako ya dingwaga tse 3 mme go tswa gore ke dikgang dife tse e leng gore o tshwanetse gore o di tsisitse mo nakong ya dingwaga tse 3 tse pele ga go kate kgang e bodile. Ya ntlha ke tumalano kana kontraka mme e sa kwalwang. Ha e le tumalano kana kontraka hela ya molomo e hiwa ngwaga tse 3 gore motho a ba a tsisitse kgang mme motho o ka ipotsa gore mme kana o ntse o bua gore pele no re ngwaga jaanong wa re ngwaga tse 3 go na le ntlha ko pele mo teng ga one molao wa Prescriptions Act o buang gore ha e le gore selo se le sengwe hela se hilwe dinako tse di sa tshwaneng go tabe go dirisiwa nako e telele mo go tsone. Motho o tshwanetse go tsisa kgang mo ngwageng tse 3 ha e le gore o batla dituelo ka ntlha ya dilo dingwe tse neng a di direla motho o kana tiro ye neng a mo e direla. Nte ke he sekai ha e le gore o thapa motho gore a go thagolele jarata ebe le dumalana gore nnyaa go thagola jarata ye ke tla go duela kgwedi le kgwedi mme o ta o thagola gangwe hela mo bekeng ebe le dumela gore gangwe hela mo bekeng mo ke tabe ke go duela 600 pula kgwedi hela. Ha kgwedi hela o bo sa mo duele 600 pula o motho yo o na le teta ya gore a ba tare ke kopa madi ae. Ha a sa mo duele o na le ngwaga tse 3 gore a ba ile kgotlatshekelo go a go batla dituelo tsa madi a gagwe pele ga go tekgang e bodile. Mo gongwe le gone go lebile dilo tsa go tlhoka go duela rente kana madi a go dirisa lehatshe la motho kana ntlo ya motho go lebilwe le ha motho gongwe a go neetse dithoto jalo jalo. Dilo tsa go nna yalo di hiwa ngwaga tse 3 gore motho a ba a tsisitse kgang. Go na le dikgang tse dingwe gape tse e leng gore o na le dingwaga tse 6 gore o bo o tsisitse kgannye mme dilo tse kana dikgang tse ha o batla go sekisa motho o dirisa tumalano e e kwadilweng. Tumalano e e kwadilweng ke yone e tsenang mo teng ga dingwaga tse 6 tse. Ha kganye ta go kgotlatshekelo motho a tsosa kganye ya gore kganye e silwe ke nako ka gore e no e tshwanetse gore o bo itsisitswe mo nakong ye ntseng jaana. Motho o e leng gore wa iphimela o tla ba ha kgotlatshekelo mabaka a gore keng e tshwanetse go dirisa nako e telele yo e leng gore wa ganetsa yene o tla ba bua gore nnyaa mme kgotlatshekelo e tshwanetse gore e dirise nako e khutshwane ka ntlha ya se. Yaanong ke bua ke papamatsa gantsi gore nako ke selo se se botlhokwa mo dilong tsa molao ka gore go na le nako tse batho ba teng ba re kana motho o nang kolota ha ke ya go kgotlatshekelo ebe go tekgang ya me isiilwe ke nako ebe go nna hela jalo. Yaanong ha selo se go diragalela o se ka nna ntse o ema o alola motho o re kana ntuele motho a tima mogala a sa go buise pe kana nako e ntse ya tsamaya. Ha nako e ntse e tsamaya lona ko o itharabologelwang gore nnyaa ke kgotlatshekelo o ka nna ithela e le gore se o se kopang ga se kgonagale ka gore kgang ya gago e siilwe ke nako. Yaanong e nngwe nako e e hilweng ke dingwaga tse di 30 mme 30 a beetswe batho ba e leng gore ba batla go tsisa kgang ba sekisa motho ba dirisa mo go teng mortgage bond. Mo gongwe dingwaga tse 30 mo ke ha motho a hilwe ka tholo ya kgotlatshekelo mo go raya gore ha e le gore ke sekisa motho ko kgotlatshekelo
e be ke hiwa ka tholo mme nte re tsheko ye ke ya gore a ntuele madi. Nako ye ke isang deputy sheriff a ya go batla dithoto tsa motho a be ke ithela go sena le sepe. Ha go ntse jalo ke kgona go nna ngwaga tse di 10 kana 20 ke ntse ke mo lepile. Nako e ke bona gore motho o botshelo o ka re bonna botoka ke tabe jaanong ke tsamaya gape. Ke tshotse yone ka tholo yeo ya kgotlatshekelo e be ke ya go kgotlatshekelo ke barakere le mpheng mo go teng writ of execution. Go one mokwalo o o dirisiwang go ya go gapiwa. Ga ke simolle kgang sešwa ke a go kopa hela mokwalo o o nthusang gore ke ye go gapa dilo tsa motho. Motho jaanong o ka botsa gore gongwe motho o mo thudile ka koloi mme a ba a sa kgone go bona sente gore motho o mo thudileng ke mang, a sa kgona go bona le nomoro ya koloi ya teng. A ba re ha go ntse jalo yaanong bonolo ke dira jang? Molao wa tlhalosa gore ha go ntse jalo o kgona gore o dire dithothomiso mme ha o sena go dira dithothomiso yana o bo o lemoga gore motho o ke mang, nako e simolola go tsamaya gone ha o nna le maitemogelo ao. Se se direlwa gore ha e le gore motho o go senyeditse mme o sa kgone go itse sente gore motho ke motho o ke mang jalo o nne le sebaka kgang ya gago gore e se ka bola o santse o thothomisa gore motho o ke mang. Molao o ha godimo ga mong o bua ka nako tse e leng gore tsamao ye ya nako e kgona gore e bo e emisiwa, suspension, kana e simolola ko ntheng. Ha go te nako e simolola ko ntheng mo go bitswang go te interruption of prescription mo molaong wa Prescriptions Act. Ke ha dilo dingwe di diragetse. Selo sa ntlha ke ha e le gore ha e le sekoloto motho yo o kolotang a ba a duela bonnyanenyana hela. Bonnyanenyana jong hela ha a bo duela kgannye nako e ntseng e tsamaye e simolola sešwa. A re gongwe motho o salang kolota ngwaga tse 2. Ngwaga tse 2 le sephato ka ha gare 2 years 6 months. E be ke mmona go lo gongwe a ba re nya bonolo sore ke a go kolota 50 pula ke yo ke a go duela sekoloto seo. 50 pula wong hela ka nnuntuela a go o hokotsa sekoloto go rela gore nako e simolola ko ntheng. Ngwaga tse 2 le sephato tse di hitileng tseo ga di sa tlhola di lebelelwa. Mo gongwe gape mo go ka dirang gore nako e simolole ko ntheng ke ha motho a ka dumela gore wa kolota. Tumalano ye e kgona go nna ka molomo kana ka mokwalo jang hela ha a ka bua gore mme gone ke a go kolota. Le nako tse dingwe motho o kgona gore a romela molaetsa ka gate mogala wa letheka a bua gore mme ke a go kolota ke tale ka go duela. Hela ha a dumela yalo ke jaaka dilo di simolola ko ntheng. Mo gongwe motho o kgona go baya monwana mokwalo o bitswang go te acknowledgement of debt. Hela jaaka o ba monwana jalo go rela gore nako e simolola sešwa. Mo gongwe nako ye e kgona go diriwa gore e simolole ko ntheng ha e le gore o ha motho dipampiri tsa kgotlatshekelo. Ha re boela ko sekaeng seo sa ngwaga tse 2 le sephato gongwe e le gore ka ha molaong mo ke na le ngwaga tse 3 hela. Ha ke isa dipampiri ko kgotlatshekelo e be di kwadisiwa kana kgang e gatisiwa jalo e be ke a go di neela motho o nkolotang pele ga ngwaga tse 3 tse di wela. A ke re ke tabe ke tsamaya mo ngwaga tse 2 le sephato. Hela ke di mo neela jaana go rela gore nako e simolola ko ntheng. Mo gongwe gape e kgona gore nako ye e bo e emisiwa. E se gore e simolola ko ntheng e emisiwa hela ha gare e sa balwe. Mme nako ye ha e emisiwa yana e emisetswa mabaka mangwe.
nngwe ya lebaka le ke diketeo tsa Modimo a re COVID-19 ko yaanong sengwe le sengwe se tswetsweng o sa kgone go ya kgotlatshekelo o sa kopane le ope-gope. Ha go ntse jalo nako ye ya tsamao ya gore o bo o tsisitse kgang ya emisiwa kore mo go teng suspension ga e simolole ko ntheng e emisiwa nako ye e leng gore kitao ya Modimo e teng. Mme ha re tsaya sekai ka kganye ya COVID-19 go tebe go emisiwa sekgelehela se se lekanang le ha ne go na le lockdown ka mantswe a mangwe e seng nako ye yotheyethe e leng gore COVID-19 e teng gore selo se e leng gore se go itsa ko nteng ga dithata tsa gago gore o kgona go ya kgotlatshekelo. Se sengwe se se kgonang go emisa nako ye ke ha e le gore motho o koletiwang kana motho o batlang go tsisa kgang o golagetse ka tsela nngwe mo gongwe a golagetse a robaditswe ko kokelwaneng mo gongwe e le motho e leng gore ka ha molaong ga teng nyae motho o yaanong ke prodigal kana insolvent yaka ke tlhalositse le lebelleng kgatiso ya me e ke buang ka dithata tsa motho go ya kgotlatshekelo le go tsaya dikgato dingwe ka ha molaong. Ke tlhalosa gore go na le nako tse molao o kgonang go ngota dithata tsa motho go lebilwe mabaka a a rileng. Mme mo teng ke bua ka batho ba nama le madi, ke bua ka dikompone, di-partnership jalo jalo. Yaanong le lebelleng kgatiso eo gore le tlhaloganye gore ha ke bua ka kganye ya disability ga ke bue hela ka motho a golagetse mo mmeleng kana a robaditswe go tsenya le tseo mo teng mme go tsenya le mo go teng disability ka ha molaong. Mme le gona ha go ntse jalo go a go lebelelwa sentle gore a mme ha go tona le ngotego ya ditshwanelo yeo kana kgolagalo yeo a ke sengwe se e leng gore se mo itsa go tla kgotlatshekelo go tsisa kgang kana go na le mongwe o kgonang go mo itsisetsa kgang eo. Mo gongwe nako ye e emisiwa jaana ha e le gore motho o tshwantseng go duela kana ha e le gore ke sekoloto kana o golagaditseng motho kana o sentseng selo sa motho ga yo mo Botswana nako ya dikgwedi tse 6 kana go heta. Ha go ntse jalo ya emisiwa nako ye nte re re ke na le dingwaga tse 2 motho a tshwantse gore a ba ntuela ha ke ha sekai. Ha ke le mo ngwageng tse 2 tse e be ke utlwa gore motho o na le ngwaga a seyo mo Botswana. Go rela gore ngwaga yeo ya seyo mo Botswana nako ye ga e tsamaye e eme hela yana. Ha boela mo Botswana nako e tabe e simolola go tsamaya yaanong e tswa ko ngwageng e tlaleletsa ha godimo e sa tsenye nako ye ya ntseng a seyo mo Botswana. Mme jaaka ke tlhalositse ha ke bua ka dikgang tsa gore o kgona go ha motho dipampiri tsa kgotlatshekelo yang go na le selo ka ha molaong mo go teng edictal citation mo o kgonang go neela motho dipampiri tsa kgotlatshekelo ko ntle ga lehatshe la Botswana. O ka lebelela kgatiso eo go itse le go heta. Ha e le gore le tsere sengwe se se mosola mo kgatisong ye ka kgang ya gore o tshwanetse go tsisa leng dikgang ko kgotlatshekelo pele ga go te di bodile ke kopa gore o rate o subscribe o letse toloko gore ha ke tsenya dikgatiso tse dingwe o bo o bolelelwa. Ke kopa le tsenye ditshwetso tsa lona ko tlase ko go bitswang go teng comment gore bonolo o itse gore keng. Ke kopa gore o bue ka kgang ye, ke kopa gore o tlhatswe ha jalo jalo kana le tsenya maikutlo a lona hela ka botalo. Mme le ntsha le morago mo maranyaneng a Facebook le Twitter ko e leng gore le gone ha ke sena kgatiso ke tsenya dilo dingwe tsa molao nako le nako. Mme ke tla le bona mo nakong e tlang. Go siame.